Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Cecil, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet ni Brian nga asawak, isu na laeng tamakunak nga awan langana. Ibain ko ni Brian nga asawak, tunggal adda papanan mi. Mabainak amang yam amuken kuana kadagiti gagayem ko, gapu iti langana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cecil dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agasawatan, Cecil. Ngamamok akayat mo pa'y ti agadal. Ha? Awan pa'y mo't anak ta. Iso ano kayat mo ti agadal? Suportaran ka. Apag iso, umadanin ti enrollment. Pagpampanunutam. Kinapod no na. Kayat ko ti agadal, Brian. Pagyamanak launay, gaputaday ta tinakunam. Amok mo't akayat mo. Gaputa amin agagayem mo. Kat agad-adal da pa'y laang. Agadal ka. Siyak ti makaam mo. Ipaikot ti amin akabaalak. Agyaman ako unay, Brian. Nakasingsingpod ka. No kasta ti kuran ni Brian, ay kutsaya atem anak ko. Wan nanang. Aginrulak into no may alawas. Ay man tikas ka ni Brian, akas jay ti kapanunutan na. Iso adi mo kumasayangan ti gundaway, anak ko. Total, awan pa'y mo't anak yaw. Wan nanang. Ikari kasayangan ti kiagadal. Iti kasta, sana maupay ni Brian amang suporta kanyak. Rumbeng laeng daytoy tilaglagi pem. Natural nga ado ti lalaki amom ije pagadalan. Laglagi pem, si aasawa kad, Cecil. Panunutem ko mati kinasingpat ni Brian. Wan nanang. Nasingpat ti asawak. Iso asaan ang mapasamak no anyaman ti pampanunutan nyo. Ay na, umapalak ka talaga kan ka, friend. Nagsingpat ni Brian. Wan, nasingpat na talaga ti asawak. Iso asanak nga agbabawi ang nakikalay sa kankwana. Hay, sapay la kumata makasarak ak tumat itikas kankwana nga agbalin nga asawa. Si kakit dimot. Katuan man. Nasingpat, nagagat, kan matured ti panunot na. Kan may isa, isupay tinangalukoy kan ka nga agadal. Ay na friend, man ti lalaki akas kankwana. Saan man na day ti pagsaritaan ta? Mala. Intag merienda, ilibre ka. Cecil, bumangon kan. Ang mga numala daw kay Ije pagadalan. Ay, aldaw kaya man? Wan. Ala, bumangon kan. Nakaluto akon. Agiddantan nga agar mosar. Kan nakaidadangak matan iti pagdigos mo. Ape ati nakriniing. Iti kasta, tinulungan ka kumaan nagluto. Kan siya kung tinangidadang iti pagdigos ko. Saanan? Kabaalak. Si kakit dimat. Amok ang mabambanog ka. Isu asya kung tinasapaan nagriing. Agyaman ako, nay. Ala, umay kan. Naisagana kung ti kananta. Datan dito'y pagadalan. Ayun gayam. Adto'y ti allowance mo. Agyaman nak, Brian. Ala, mapan kan. Di mo liwayan ti mangal daw Awagan naktulangan intun malam. Tasukunan ka. O sige, agan-anad ka ijibang kagwan. O, innakon. Cecil, tayjay ka di ti asawam. Ha? Wan? Iso ti asawa. Apay ka di. Kasta ka di. Kunak ngamin no iso ti amam. Lakay mat ngaminan. Kan maysa,
Saan kayo abagay? Anya? Mayata, adda asawam, adda pay amam. Anya? Jane, itay ka pa apalpaliiwan. Itayak pa sumanao dito eh. Ngam ta cellphone mo latang tikit kitaam. Sapay umisam-isam ka akasta. Ay na, friend. Kachat ko nga min ni James. Ay, nagtol talaga. Nabayagan nga agar aram kanyak. Ngamjak pa'y sinumbatan. Ha? Kitaak man di picture na no agpay sumatlang anataar? Oh, adoy. Nasingpad ni James. Nataar. Kan nalaing iti academics. Ay no, sungbatag san, friend. Uy, nataar nga agpay so ha. Eh, kat sungbata mon Talaga sungbat na kun. Nga maguray ka. Oy, saan mo asungbatan ti lalaki babaon iti chat, ha? Sungbatam iti personal. Naawatam, friend? Nakasagana ka din. Itulod ka pa'y, sakbay amapanak iji bangkag. Saanan? Aglugan naklangan iti sabali. Umunakan arumwar. Madamdaman ton arumwara. Ha? Apayasaan mo akayat nga itulod ka? Manungal daw na kasta ka. Adda ka din aramid ko asan anasayaat. No itulod nak iji pagadalan. Sursurwam kumamot agpalas iti kawas mo. Ado mo ti kawas mo napintas Kayat mo asawa. Ibain na. Wan! Ibain ka, Brian. Gapot tunggal itulod nak. Kan sukunan nak. Kat katawaan dak dagiti classmates ko. Gapot makikita da ka. Ha? Mababain ako ni di pagadalan. Ibagada pa yun nga ama ka kano. Mababain ako, Brian! Oh, Cecil. Kulak man mo insurod mo ni Brian. Ay, amang ano kat katawaan dak tumanan lagi ti classmate. Ay na, nasyakti si ka. Proud ak pa'y amang ibaga nga iso ti asawa. Kunam lang ti kasta. Kaputan nataar ni James sa boyfriend mo. Ala, saan aday ta kinataer kinapatid? Nagsimpot to pa'y ti asawa mo. Iso arumbong asaan mo nga ibainin. Ay, win gayang friend. Adaman ni James. Deji o. Ha? Nagtaar mo ti boyfriend na. Kasta kumakataar ti asawa. Oy, Cecil. Apay anak pa uli magkamagtan. Anya ti mapaspasamakan ka, Awan, Jane. Awan. Anya ka di ti pampanunutam. Itayak pa nga agur-uray kan ka. Apay anarabian ka. Awawagak itay ti cellphone mo. Ngam saan mo matasungsung bata. Ada na pananli ka ni Jane. Kasangay ti may sa classmate me. Kasta ka di. Nag-text ka kumaa. Tapno sa anak nga agdanda nag-akastoy. Anyat pa ka danagam. Amok matyar aramidak Angam nakabutbutang ita. Nang runa no rabi Imawag ka kuma. Ta sinukon kayo. Intulod na kami ni Ronnie. Kasinsinday jay nag-birthday a classmate me. Naturog kalat ako man Apay ngamin nga inuray nakpailaang. Ceci. Apay akasta kamatan kanya. Ala, umuna ako na maturog. Agbuya ka pa iti TV no kayat mo. Cecil. Apay akla at matanti pa nagbaliw mo. Anya ka din dita nga ibagbagam, Brian. Amok nga iba inak. Nang runa iti kaadwan. Apay akasta kamatan kanyak nga asawa. Ha? Agsakripisyo tapno maipay ko amin akasapulam. Tapno makaturpos ka. Gaputa day takit nga rutiin karikan ka. Ngam apay nga ita. Ibain nakmatan. Ibain ka? Gaputa di mo amo nga ornosan ti bagim. No anya ti kawos mo nga gapoy di bangkag. Iso mo ti kawos mo nga umay mangsukon kanyak iji pagadalan. Narabaw day ta arason. Amok. Mariknak.
Addan pang isuksukatam kanyak. Gaputa kastoy tilangak. Ngampang nga asim, Cecil. Agpanunot ka kuma. Ha, apa ang nagbarakamtan? Nagpudot ti bagim. Ay, way nga Rod. Nagsakit ti ulog. Naarbisan ak nga minidikal man. Apay ngamin na dinak inawagan, ta sinukon ka. Ammo apa nagtutudo ita. Nagsakit ti ulog. Kas na maulawag pa yan. Mabiit lang Mangalak iti danong. Sige man nga Rod. Pasensya kan, Brian. Tatalagaan na sakit ti ulog. Apay adi mo sungsungbatan dagiti hawag ko. Ko ha? Pasensya kan ha? Naggurigurak ngamin. Kat bambantayan nak ti asawa. Kasta ka di. Cecil. Ayatan na ka di wano saan? Ha? Wano saan lang ti sungbat da ita? Ngamin, nabayaga kong nagdatdaton kan ka. Nga maging gaita. Di mo pa ibagan o at tanamnamak. Imbagakan ka idin nga dan asawa, Crony. Saan mo ka di maawatan? Kan may sa, adumat di ti babalasang. Apay asyak pay laang asi asawa. Wen, addan asawam, ngam awan anak yo. Saan ka di? Sipod pa'y damo ang nakita ka. Nagayatakon kan ka. Naamuak nga addan asawam. Ngam saan lata nagbaliw tiriknak. Anya? Iso apangasim, Cecil. Ikan na kumamat itinamnama. Cecil, anya ka din ti aramidam. Ha? Nagpulong kanyak ti asawam. Maipapan kada kayo iti agnagan iti Ronnie. Usaram ka di ti panunot mo, wano saan? Nanang. Panunutem ko, mamait. Nagsayaat kan ka ni Brian nga asawam. Nasingpag. Hanggang kasta ti isubad mo kan kuana? Pagkawanan na kumananang. Ngamnat nagtirik na ka ni Ronnie. Masikuga ka. Ni Ronnie ti ama ti sikug ko. Iso ang nagsabdeng ako nga agadal. Anya? Pinanunot mo ka di. No anya ti ibo nga daita nga inaramid mo. Ha? Ala, makaamukan itibiyag mo. Tsak amo, no anya ti nagkurangan kan ka ti asawam. Taapay anaaramid mo ti kasta. Apay anaaramid mo ti kastoy kanya, Cecil. Brian, pagkawanan na kuma. Sa anak-anak kurang kan ka, among dayta. Nagsakit para kanya. Itad kunti waya-waya. Amok as anak kun nga ayayat. Gaputain sukat nak iti dayjay aroni. Brian. Ad-ada ang masakita anak. No agdan na talatta. Ngam saan asyak ti adda di tapuso kan panunot mo. Ay wanam ti bagim. Nangrunak at masikog ka. Sapay ko ma. Taasikas-won na ka ni Ronnie. Akas iti panangasikasukan ka. Napakawan kan, Cecil. Sapay ko mata makaamiris kanto. Agasawa talata. Silulukat da ito ruangan ti balayta. Numalagit mo ti agsubli. Hala, mapankan. Ang mga numatukan ni Ronnie nga agur-uray kan ka. Apay akanayon ka matan ang mabarta, Ronnie. Di nakman kasarsarita, sika babae. Anya? No di nakmanusan, agsublikan kini Brian nga asawam. Jakpat siya na sakti amaday tasikog mo. At doon asawam? Ha? Sino ti mamati ang sakti amaday ta, ha? Ha?
Anya. Hala! Umanaw kan dito yung sangok. Ang mga nanyapay ti maramid ko kan ka. Diyak kaya ti mabibiyangan ha. At ayaw awis da trabaho kanya kay Bagyo. Iso ang mapanak. Ha? Total, kabala matiag may sa dito yung boarding house. Nagsakit ti tiyan mo. Ayabam lang di bakit nga adda di tabangir. Anya. Ala. Mapan kay Jesseled. Isagana maamin nakawas ko. Mapan kami inton malam. Ngam, Ronnie. Awanin ti adu pay asaw. Aramida mon ti paparamid ko kan ka. Manon alawas tinapalabas. Manipod pimanaw ni Ronnie. Ngam apay adyak makontak ti cellphone na. Oh, Cecil. Naipagtada ka dito paraangan niyo. Ha, Jane. Nasaya ata si Marungkar ka. Mailiwak ngamin kan ka, friend. Iso na panunod ko ti umay. Tawan mo't klasik ita. Aguray ka. Asino daw awagam? Kwa. Ni Ronnie. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Kan, saan matan nga active ti Facebook na? Kaya't mo asawan? Saan mo nga amo noan niya ti mapaspasamak ita, friend? Anyat kayat mo asawan. Ay, kaasi ka pa'y, Cecil. Amom, day tati may sa arantak no apay nga imayak ditoy. Naamwakin ni Lorna, anagkuyog daroni kan mayra anapan ijay bagyo. Tisigod akaayan ayat na. Anya. Iso asaan mon anam namaan nga agsubli pa'y dito'y day di alalaki. Nasaysaya at no agawid ka laangan ijay balay dagiti naganak mo. Nang runakat masikog ka. Kasanon no agpasngay ka. Awan mga sikasukan ka dito'y. Lino ko naglagayam ni Ronnie. Lino ko naglaang. Nagpasngayak nga awan ni Ronnie, Mr. Lonely. Nadamag kulaangan ang nagkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nasakit para kanyak. Naamiris ko dagiti biddot ko kini Brian. Insang sangit ko ti panagbabawik. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Cecil. Pagayam Cecil, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Tay ko nadang aruden, ti panagbabawi, kat kanayon nga da iti udi. Anya ngay, tao tayo lang agbidot. Ti pagsayaatan na, naamiris mon ti bidot mo. Ala, sapay la kuma, tadumteng ti panawan, amasimpa ti estado yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Cecil, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan as Celia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti dayti kapadasak iti biyag, barang makaipaay adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Celia dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sabado ita, agam nakapulis naman. Rumor ka? Wen, ada ngamin napatag apapanan mi kadagiti gagayam ko. Kasta ka di?
Kasanon dagiti murang tayo. Ada may trabaho kita. Diyak masangot agla ba? Idagas mo laangin ijay laundry shop. Sige, no isuti ko na. Kan si kantumatan ti mangidagas kiniken kan ijay ayan dananang. Itugot mo kumamot ti anak ta. Tay pasyar mo mo't. Sa nabalit awan mo't klase da. Saan ang mabalin? Ang mga numarabyanak. O sige, inakon din no. Ang mga nuur-urayan na kung dagiti gagayim ko. Sige, agantanat ka Celia. Nasayat, tapinat ganak nagsarak ta ita, honey. Wanani. Kailo na ka di? Unay-unay, honey. Kasta akmat kan ka, honey. Sir, panto yung order niyo. Thank you. Oh, maganda nga roda, honey. Paboritom amin dagiti in-order ko amakan. Agyaman na, honey. Ay na, panagrik na. Talagang special na para kan ka. Talaga, honey. Espesyal ka para kanya. Ay na, nagpintas mo tanday ta porcelas kan kwentas mo, friend? Wan, regalo ni Billy da ito, friend. Nagapo pa iti abroad na. Ginatang na da ito itigayam ng aday iti Canada. Ni, kunak man no awanan ni Billy dito lugar tayo. Kunak no iti Manila amang manggan. Ay na, di nakabaulan apanawan day dyan. Ay sus, friend. Di ka kadimasyan iti asawam. Nagsingput ni Dino. Ngam apay amaaramid mo aliputan. Ay ayatak ni Dino. Diyak kabaulan alipatan ni Billy. Diyak kabaulan ti makiwin naswaskan ko na, friend. Ay na, Celia, panunutom ko mati anak yo. Amok nga ipapaay amin ni Billy ti kasapulam. Gaputa engineer kat nga rod. Ngam saan ko maaday ta ti pakasulisukam. Ay. No siyak ti sika. Likli ka kunday di lalaki. Amangan nanyan tupay ti ibunga day ta relasyon nyo. Hello, Dino. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka. Inawagan ka, tamarabyanak ita. At dapay ngamin napatag-apapanak. Kasanon ni Kinkin ijayan dananang? Si Kanton ati mangdagas kan kwa na. Marabyanak ita. Ag-overtime kami. Ado tinaskin nga ring pasmi. Anya kamatan. Napatagdi papanak kunak. Ha? Sige. Anyat oras nga gawit kaya? Di na kun urayan. Agluto kan tulatan inton sumangpet ka. Mangan kayong tulatan iti anak na. I love you, honey. I love you too, honey. Uresan ka kuman nga gawid. Dito itano tila maturog. Ang mga no agatap ni asawa. Kan sa pulan nagti anak ko. Itala nga agsarak ta. Please. Kailiw ka unay. Huwan man lang. Masapalangan nga itulod ka inton bigat. Nasaya at taimay ka dito'y balay, Celia. Nanang. Ni Dino, tinang itulod ka ni Ken itay. Kat kung asaan ka kano anagawid, idirabi ay. Apay, sa Dino tinapanam. Kwa, nanang. Ada na pataga na panak. Kadok dagiti kagayim ko. Siguradwam laang apod no day ta ibagbagam, Celia. Celia, anak ko. Saan mat adakers amapan ka kadagiti gagayam mo? Ngam kita amat basit Ada asawa kan anak mo. Ngam di mo pa yan ida maasikasaw. Agasam ngay. Ni Dino ti aglaba iti morangyo. Apay, di ka di maasyan kan kuana. Nadagsan ti trabaho ni Dino ijay site. Enton sumangpat iti malam, isupay laang ti umay mangsukon kaniken dito ibalay. Isupay ti agluto iti kananyaw. Ay na, pasensya kayo, nanang. Tatang, makumaklaang iti trabaho. Celia, anak ko. Uray no makumikom ka. Ikamat ti oras dagiti agamam. Saan apuro trabaho kan barkada. Pamilyado kan ataaw. Saan kan abalasang? Ni, Dino. Apa yan nabartag ka? Ay, Celia.
Di ka kundi damag no apayan na bartega ka. Diamom, tsaka mo ter arami naman ya. Han? Anya ka din dayta nga ibagbagam. Ay porno ka kanya. Sino tsaka duam alalaki. Ngay muna kiti hotel, ha? Ha? Naglahat ka. Amo kunti amin. At dagaya mo ko nakakita kada kayo. No saan ka mamati iti bagpagak. At da video ang makapanagnak. Iso di ka makapaglibak. Iso gaya makanayon ka marabyan, ha? Kandi ka pa gawid na maminsan. Gaputa ka duwam tilalakim! Nanang, apaya ka na yun mo na mabartag ni tatang. Ha? Mabutbutay nga tunggal agawid. Agpukaw nga min. Kuha, anak ko. Mabambanugla siguro iti trabaho na. Iso ka na yun nga uminom. Nangag ko tinagsaritaan nyo. Ay na anak ko, di mo latan ikaskaso ti amam. No agawid na bartag. Umunag kan iji silid mo. Tas siya kunti makaamukan ko na. Ha? Hello, honey. Abay, di mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Iti ka ba'y awagan? Sabado ita, amok naman trabaho. Agsarak ta kuman. Ay na, honey, pasensyakan. Kaya't kuman, ngam na amuanin ni Dino ti may papankadat na. Ha? Kasano na amuan na? Adda nga min gayam na anak kakita kadata nga imunag iti hotel. Kun naalaan na ta iti video. Iso asaan ta kumaping agsarak ita. Kanayon nga minan nga agbartag ti asawak. Awanin ti aldaw asaan anak kainom. No kasta, adda nga iso ti sakit mo. Kunak manway ayatan nak. No di mo kaya ti magisinarak kanya kita. Pues, aglinipatan. Tay tuyen ti maudi pa nagsarita ta. Billy! Ay, anya tinapampanunot mo ta nagaramid ka iti pakaibabainan, ha? Siyak nga inam ti mababain kan ni Dino iti dayjay nga inaramid mo. Gapo ka di ta engineer dayjay alalaki kat tinutupamon, ha, Celia? Celia, no saan pa nga imbagan ni Ken akanayon nga agbartag ti amana? Saan mi pa'y anamuan? Celia, nasingpat ni Dinaw, dakkal ti panagtalagnakan ka. Isu akas taunay ti panakapasakit tirik na iti daytang inaramid mo. Apay akas ta tilang friend. Kasla da parikot mo Mariribo kanak na niya ti aramid, friend. Kanayon nga minan nga agbartag ti asawak. Kan maysa, awan kamin kinibili. Gaputadyak pinatganti ko na nga agsarak kami. Ay na, friend, di mon panunutan pa ni Billy. Husto lang dyan naramid na. Nasaya at mata na panagnagam ti husto nga ugali na. Ti asawam ti panunutam. Agkid daw kay ti pamakawan. Amok ngay ayatan na kanidino. Iso akas taunay apa nagbarbartak na. Di na maaklon ti naramid mo. Ay na, kasi tinakon-akon, di mon tagisayangan ni Billy. Nainlubungan la arag sakti kayat dayjekan ka. Napatpatag nga amang ti asawam ngam iso. Dino, apay akas takamatan. Awanin ti aldaw asaan ka nakainom. Pangasi, musto kumanday ta. Di nagpawilan sila. Aman bibiyang mo, oray uminuma kaging kayat ka. Diyak mo daw-dawatan ti kwarta gatang ko tiyar. Dino. Sana kasigo da kastoy. Basol mo, no pa yan na sursurok tiyak balin na parta. Pakawanin ako, Madino. Aklo nagkalagbido tak. Nagwinaswas kami kinibili.
Naamiris ko asaan anasaya at dayjay nga inaramid ko. Sa anak mata nagkurang ka asawa. Kaya mati anak ta. Agam apa ya kastoy tinaramid mo? Ikarik din, Pagbalbaliw ako. Ni, baro ang number mo tayo mawawag. Sino nga taday tayo? Sunggata. Hello? Hello, ma'am. Nakayo ka dito asawa ni Dino? Oo, sir. Siya. Sino ka dito ito Ada dito ospital ti asawam. Nadong pari ti truck. Ha? Sige, sir. Umayak dito. Itamat lang. Dino. Saan minana isambuta si bibiyag ni Dino dito ospital? Grabe ti pan nakadong parmo. Dino. Basol ko ti amin. Napayakas to'y tinapasamag. Agbabawi ka itan. Ngamdala daw ti amin. Saan ka kumaan nag-aramid iti saan nasayaat? Saan kumaan nasurusuro ni Dino ti aginom? Pagbabawyam man amin ang nagbasulam. Ngamdinan mangagda kita nga ibagbagam, Celia. Pakawanan na, Dino. Pagbabawyak ti amin. Ngam apayakas to'y. Jak maaklon ti pupusay mo. Dino! Ala, gusto day ta na panagsangsangit mo, Celia. Saanan na maisubli pa itibiyang ni Dino. Dagiti laang nasaya at nga aramin na ti pakalaglagi pantayukan ko, ana. Basal ko ni amin, nanang. Dapauman ti agbabawi ita, nga maawanan anak ko. Katap nga mapakawan na ka ti asawam. Ipaay mo laangan amin nga atensyon mo iti anak yo. Day talaangan ti amok apakalagaan ang tirik na am. Ikarik nanang. Sana na maulit dagiti bidot nga nararamid ko. One, agtrabaho ang iti husto para iti anak mikin ni Dino. Dep-dep paak ti babawig, ngam naladawan ti amin, Mr. Lonely. Aging ga ita, jak pa'y naaklon, ti ipupusay ti asawa. Sa anak maten, anak relasyon pa'y iti sabali a lalaki. Gaputa ti anak milaangan, ti pangipapaayak iti oras ko. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Celia. Celia, kas iti ko na ti kaaduan, awan ti umuna apa nagbabawi. No di ket addalatta iti udi. Ala, agpaay eleksyon ken kadayta. Ket ipamaysam nga rod ti pammateg ken atensyon mo iti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Celia, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Michael Lugitan. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear
Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Selina, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga isalaysay ti pakasarita akken ayat. Tabarang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdungeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Selina dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Wan Selina, kasta mo timbagbaga ni Danilo. Saan mi nga amo akas jay gayam tinapasamak iti daydi agundaway? Nabartekak ngamin iti daydi agundaway. Uray ni Danilo, nabarteg mo tidi. Naturog kayo adwa iti daydi asiled. Tada kami, nagawid kami. No apay namin na pinanawan da kami iti daydi agundaway. Ato yun ti pagsasangwan tayo. Apag iso ti umayo. Nagluto ni nanang iti pansit. Sige. Agmerienda tayo pay. Agyaman kami, Arman. Apay ang nagsanaay ka, Selina. Adda ngamin napasamak kadakwada kin ni Danilo. Kat agparparikot ita ni Selina. Ala, saanan aday tati pagsasaritaan tayo. Nalpasan, saanan ang maisubli ti amin? Nagbabawi ak anak inom kada kayo. Gagangay ti agbabarkada, ah? Basol ko no apay akastoy tinapasama. Kat, anya ti planom ita? Agkalay sa kayon kini Danilo, ah? Anya? Ay, pakawan. Nagagat dayjay nga aggarden. Ado ti kwartana. Iso nga rod ti kaadwan ti gastos na nukasta nga agiinom tayo. Uray man, agpas ngayak laang nga nabalasang. Ngam ti makikalay sa akin kwa. Anya ti kunam, Danilo. Ulitan man. Amok amasikog ni Selina, tatabino. Iso ngay mayak, takayat ko nga itakdar. Ha? Aguray ka. Apay, agayan ayat kayo aya. Saan, tata? Ngam, nasikugak namin ni Selina. Anya? Kasano ang napasamak dayta? No saan kayo mat nga agayan ayat? Selina! Selina! Umay ka man dito isalas! Sakti ama tisikog ni Selina, tata. Apay ka di, tata. Ha? Ni, anya ti kadam di ti balay, Danilo? Nadamag ko kini Trina agayem mo amasikog ka kano. Isungay mayak, talangunag ti dayaw mo. Tasyak ti nakababain launay, no di ka maalangon. Anya? Nadadaalan ti dayaw ko. Isuanas ka nga kalay sata. Anya? Ne. Aguray ka, baraw ka. Kasla baliktad matan. Saan nga taan ni Selina, tinadadaal ti dayaw na? Saan kat asika? Ay! Excuse me! Sa anak apay kalay sa kan ka? Nong ka? Aguray ka, Selina. Masikog ka kading agpaisaw. Ha? Makita yo, tata. Aginawan ni Selina. Isuanas kan nga kalay sa kamin. Ta nakababain launay. Madadaal ti dayaw ko, no saan kami nga kalay sa. Adapay la dito'y balay ni Danilo. Dinan kayat ti agawid ije balay da. Apay, puno ka di masikug ka. Wan, tatang. No kasta, naskaun nga agkalay sa kayon kan ni Danilo. Ngam saan ko nga ay ayatan, tatang? Apay nga rod masikug ka, no saan mo nga ay ayatan? Nabarte kaklay di. Ay danga! Day tanto umat nga main, tanaglaing ka ang makibarkada.
Anya ngay ita. Ay, agkalay sa kayon kan ni Danilaw. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Kurt, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak ita? Pagawidon yun. Agurgurak ti panagrup-rupa na. Jak kayat ti payud na. Saan ama balayn? Itulok kong agnad dito'y balay ni Danilaw. Kat asikaswan tayon ti panagkalay sayaw. Kablaawan kayo iti panagkalay sayo, Selina, Danilo. Agyaman kami, Trina. Oh, Selina, kas nasaan ka anaragsak? Idin to takalay sayo. Talaga mo ta saan ang anaragsak. Ay na, di kan agmisuot akas na. Umisam ka. Umisam aklatan no kayat ko. Ngam no ita, talaga sa anak ang makaisam. Ngamin, sa anak ang naragsak. Uray sakmet, sa anak naragsak. Ngaman niya nga rod ngay. Kapilitan nga agkalay sa taa, na madadaal matidayaw ko. Nagpuskol tarupa. Di kay agapa. Ay, undayang. Oh, at titirigalo. Anya nga dayta, Trina? Makita yung tulat taa. Inton lukatan nyo. Agyaman kami, Trina. Dalpasan ti kalay sa dagiti dua abalayan. Numabalin ko kat ijay balay nga agnaed da si Lina ken Danilo. Tapno dakad kaduak ijay. Wan nga agpaisaw. Ngam isuda ti pangibagaam iti dayta. Ta saan asyak ti makaikadang iti dayta. Jak kayat tatang. Ijay tan balay nga agnaed, si Lina. Jak narod kayat. No kayat mo, ijay kalatan balay yung agnaed. Ala, no di mo kayat, si Lina. Sige, dito'y kayaw nga agnaed. Saan abalay, abalayan? Tasarong karandakan tumatla ijay balayaw. Ay, abalayan. Agmay-may sa akto nga minan ijay. No kayat mo, akit, umay kakaduaan abalayan. Ay, total, agabalayan tamutan. Awan dakas na. Selina, umuna arabi ita. Agkaabay ta ka diya maturog? Saan? Ha? Ay, unay kan. Makakigkigtot ka mat. Di ka kaya takaabay ang maturog. Agawid ka ni Jabalayo. Anya? Jacket ang makikita tarupam. Agawid kan. Agasawatan. Apay agpagawidin nak. Jak ngarod kayat ang makikita tarupam. Natairak tupay? No, jak la pang panunuto na masikugak. Jak ko manakikalay sa kan ka. Ay, uray sakmot Selina. No, jak la pang panunutan na madadaal ti dayaw ko. Ay, saan ka kumangayin kalay sa? Nagpuskol mo tang tarupam amang ibaga ang madadaal ti dayaw mo? Pudnumat. Ramar ka dito sinid ko. Agawid ka ni Jabalayo. Ala, nagawid ak nga rod. No, dayta ti kayat mo. Unay kamatayin si Lina. Pinaawid mo jay asawa, mi jay balayda. Katrabrabiin. Anya ko ma? Saan kumamat akas taa? Tangay agasawa kayawn. Sursurwan yaw nga ipatagtitong kalmaysa. Bayan nyo, tagnaod ija balayda. Agasawa kayo nga raud. Di agyan kayo kuma ay timay sa laabalay. Agyanak dito'y balay. Tagyan mo't ija balayda. No kasta? Agayan ayat kayon? Wen. Katagkalay sa kamin tumatan. Ay na. Datayo matlagayam nga agbabarkada ti agiin na asawa. Da kami kin ni Arman. Da Glory kan Anton. Kanda kayo kin ni Danilo. Napilitan nakla ang anak ki asawa kan kuana. Aguray ka. Ayan ni Danilo. Aday di balayda. Ijay nga agnanaod. Anya? Apay ngay.
Diyak kaya ta makikita ti panagrup-rupa na. Kagurak. Ha? Ay na, ang mga no pagin inawam mo ti asawam. Anya? Takas ta kanukat. Ano kagurguram ti asawam? Nalabit nga iso kano ti pagin inawam. Ay, pakawan. Saan mo't Isunto ti karup-rupa ti anak yo. Saan asika? Katanya ko ma. Iso nga rod ti ama. Di iso ti karup-rupa ti maladaga. Nagbabawi ak anak ikalay sa kankwana. Iso nga uray ag naudan iti balayda. Awan anyaman na kanya. Oh, adutin sangpet ko agin at gatang ko. Nakaapit ang aminan iti mulak. Kat nakatsambak matbasit. Silina, nagawid ak dito'y balayo. Tamangan no kailiw na kon. Saan kakailiw? Ay, anya ka matan. Makakigigtot ka. Saan kakailiw? Isong agawid kan. Danilaw, baraok. At da ka matgayam. Ay, uwan tatang. Kan nagadumat dagita insang patmaw. Uwan tatang, kumplito apang kusina. At dapay arak di tatang. Uy! Day taman, baraok. Tatumim timak man iti basay. Ay, uwan tatang. Oy, Silina. Timirad ta sungum kas kalasunggo iti langam. Lumaad ka no kas na. Silina, di na ko man kagura. Mas daawak Nakikalay sa kapay langarod kan kuana no kagura matlaang. No di kakadang nga. Tatang. Ala, Danilaw. Sige. Agkam ni Silina. Ipakitam a kailiw mau. Anay ko! Tatang, tinungpanak mata ni Silina. Sorry Silina. Tay nagkang kaitay. Ningamin tatang mo. Kuna nangagkan ka. Aday wanak man. Kagurak ta pa nagrupropam. Talaga ka di na kaya ta makita. Talaga mat. No apay ngamin ngay may kapayla dito'y balay. Agawid kan! Silina. Agawid kan! Kat saan kan nga umay dito'y balay may? Ay unay kan ababae, Silina. Pinapanaw mo manan di asawam. Anyalaangan ti makuna ni abalayan iti kastang aramidam iti anak na. Anya nga rod ti mabaling ko. Katjak nga rod kaya ta makitkita ti rupa ni Danilo. Apay nga rod nga manugot ka anak ikalay sa kankwana. No kagurguram at lagayam. Wan nga rod. Agpaanal kami tatang. Tapisan kan trupay. Agbabawi ka nakikalay sa ni Danilo. Agurgorak ti rupa na. Uy, lalaki timpas ngayon mo, Selena. Karuprupa ni Danilo. Nagwapo ang maladaga. Narigatan ka nagpas ngay. Kastaan talaga. Kat, ni Danilo. Ayan na. Saan nga isuti kaduang dito ospital? Saan? Ni tatang. Kantay ka anakak. Ayan ni Danilo. Aday di balay da. Di na amo ang nagpasngay ka? Saan? Unay kayon. Kaya't yung asawan. Aging gaita. Nagsina kayo iti pagnanaudan. Unay kayon aya. Urnusin nyo ti bagiyo. Tadan anak yo. Ay na, maragsakan ak ta nagpasngay kan, Silina. Ay na, nagtair ang maladaga ti anak ko. Apay nga itakalaang buwisit ka? Ha? Apay nga itakalaang ang nagpakita? Kasano? Kat di nakmat kaya ta makita. Iso asaan ako na nagpakpakita ken ka. Ngamuray no kasta, adakwartak, nagurnungak, para iti panagpasngay mo. Sana makmaksayan ti sigud nga urnong ko ijabang ko, no digat na naynayunan pa'y. Danilo. Siya kung timang bayad iti amin na babayadan dito ospital. Rumbang laang Ket,
Kaya't mo man wano saan. Agawid kami kininanang ijabalayo. Tapno ad namang patanggad kan ka. Rumbang laong. Kat ti makunak. Ibtura mo na ati pungtot mo. Numakit kitam ti panagrupropak. Ta itatad dan anak ta. Tsak kayatan ti pumanaw. Nga uray pa'y kanayon nakabugtakan. Kan kaguram ti panagrupropak. Natairak mat ti kunak. Ngamjak amwa. No apay kaguram launay ti rupak. Sumardeng ka man dita. Tila sasawam. Ha? Imisam ka, Selena? I love you, Selena. Main in lava ka karkaro no kastangan nakaisam ka. Wen tasaan ka mo ito nakagura. Napunas ang tigurak ka, Danilo. Napunas tigurak kini Danilo, idimpas ngay ko ti anak mi, Mr. Lonely. Nasursurok matlaing nga inayat. Gapo ta responsable mat nga asawa kan ama iti pamilya. Kastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Selena. Agyamanak iti daytoy apakasaritaam pagayam Selena. Nasaya at met, tanaurnusan ti panaglangan nyo kini Danilo. Kat sapay lakuma tagtultuloy akasta. Ti adal iti pakasaritaam, kat di mo unay labsen ti makiinom kadag iti lalaki, taamangan no may sagmak ka. Takasken ka, na isagmak ka. Ngem ti pagsayaatan na, si dadaan ni Danilo anang itakder iti dayaw mo. Kat sapay lakuma, tagtultuloyen ti ragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan as Selena, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.